بودم چند سالانه جمارکا خوینکارن پارێزگەها دووهوکێ یەن قوناغا ئامادەیی بدمەهە ئینایی و تانوکە نەهاتینە وەرگرتن لە چزانکو و پەیمانگەهان دەخڕڤەبوونێکێدا هەم بەرنووسینگەها پەرلەمانê Kurdistanê li Duhokê narazîbûna xwe nîşanda û yadeşt namek da destê serokê lijna xandinên bilind û vekulînên zanistî ji bo dîtina rêka çareseriyekê. Binî neratiya hemî qutabiyên parêzgeha Duhokê dengê nerazî hemî wan qutabiyên derçûyên pola duyên amadeyê yên ev sala û salên borî jî nehatine wergirtin li hîj zanku û peymangehên Kurdistanê. Em ewan daxwaziyê wan bilind dikin bû cihên peywendîdar. Wekî hing dizanin li hîç welatekî pêşkevtî nimre ne pîvaneke bo wergirtina qutabî bo berdewamî xandina. 12 sala 13 sala em xînin û şnîka bêne şeşê wê zehmetê wê teዕbê şnîka 68 bûme sava şeşê newergirin 68 heftê çar bûme bene meheda mefrigene meheda an kulliyet ehlî bû çi hikmet vêl gelmet ket ev xelke xir vê kom bûn yani heftê çarê tîne firdgene meheda heke feqîrin xir qeyran jî kalê rawî êk neşîb çite kulliyet ehlî الفيري اگر قطابي 12 سالا بخينيتن يعني دموهيكي مافينيت ورگرتن انكو معدل 68 بينيتن كان كليه اهلي ان كليه شبي وكريم شنا كليه شبي بو اهلي پاري بدن باشه گلك هي فقيره بچنا بيتن او قطابيه دشكت يعني اف 12 سالت خوندين خردي بر اوي دا چي تخاره حق ما بهدا باشكرن ام حست که جلای خوب سروکی لجنا خواندنên bilind û vekulînên zanistî li Perlemanê Kurdistanê ragihand ku ew yadeşname ya van xwînkaran digehîte Wezareta Xwandinên bilind û vekulînên zanistî ji bo dîtina rêkeseriyê bi van xwînkaran yên heta niha li çê zanku û peymangeha nehatine wergirtin. هر دم الدست صباحی اف بیاننامه هوا دیگه تا سرکاتیا پارلمانی و دی کوبنوا کارشنا پرورده خدنی بالا اکادیه تکرین او خالد می اضافه نکرین دی اضافه کن و ام دی چونه کن هر وکو مپار و پیرار جوان دا هوا و ام دی چونه خطابیات چونه مچون سه چهار خال مال کوبنا خویا هفتیا چون مبنی بسیار که رسمی داینه وزارت خدنی بالا او جی خالد هر سرکی ریک کادی جاره کادی فرصت بوان طلبا بتنا اوید وین تحسین معدل کنو و گوتیه چناب چکاو زانکو لاینتیا پیشکش کری خالادی ترمه گوتی زانکوین اهلی حکو اهلی رجا کا باشر طلبا بتولگتن بله رچاوا برای قطابیا بتکرین به مبلغی کی دستنشان کری نه به مبلغ جاران نی تهلی وردگرتن خالا کادی ترمه دا برچاو کو پتریا طلبا ورگرنش خواندنا ایواران ابا حکومی بتولگرتن Piştî peydabûna bi dehan ji qeyranan êk li dîfêkê li Herêma Kurdistanê û têkçûna rewşa abûyî welatiyan gelek xwînkar neçar bûyne ku deş ji xwandinê berden û gelekên dî tanûke li zanku û peymangehên herêmê nehatine wergirtin. Beya Ramedî, Badînan Sat.